Supreme Court na forest ki lam khopsilibasing takthoknaba amadi changjabhamsu pidana bakhangankhre. Supreme Court of India na Haryana amadi Faridabad Municipal Corporation da Aravalli Forest Area da logi wangmada kanglon kaina lairiba yum lising tara khudakta takthoknaba khanganbaga loinana lam huranbasing laingakna changjabhamsu pifam thokte haina ngasi phongdokhre. Agency dagi phangma paw asina hairiba Supreme Court ki order ase lam khopchinduna lairiba sing laingakna takthok pidanaba myoi mangana tharakiba petition ama Justice AM Khanwilkar amasung Dinesh Maheshwari ge vacation bench na online ki khuthangda hearing chatharaba matungda laukthokibani. Loinana bench asina mari lainaba Forest Department na Faridabad District ke Lakharpur Khori Khungang manakta leiba forest ki lam khopsilambasing Pangthokhre haibagi compliance report sayol taruki manungda pikhatkadabani haina khangankhe. Bench asina hai logi wangmada forest ki lamda laisilibasing takthok pidanaba tharakliba petition sing ase Punjab amadi Haryana High Court amasung di Supreme Court na piba wayal gi matungina ingadabane. Maram asina Haryana amadi Faridabad Municipal Corporation da Aravalli Forest Area da logi wangmada kanglon kaina lediba yum lising tara takthoknaba khanganbaga loinana lam huranbasing da laingakna changjapamsu piroidabani amasung chayol taruki manungda compliance report pirakadabane. Court asina Faridabad ke Deputy Commissioner of Police Pusu Forest ke mari lenabasingna kanglon kaina sajiliba yum kaising takthokpada security pinaba khangankhe. Hearing aduda petitioner singi maikaidagisu yum sing takthoktringaida laiba yaba mafamsing sinbiyu haikhe maduda court ki maikaidagi lo kaina lam huralaga khopsinduna lairiba ase lo thugaibane. Maram asina changjappham pifam thokte adum oinamak eviction asigi matungda mafam aduda lairamba miyoisingna atopa lainingba mafamda laiba yagani haina phongdokhe. Nouna Pokpa Angangda Black Fungus ke surgery Pangthokhre. Agrada laiba Sarojini Naidu Medical College SNMC ge Dr. Singna Black Fungus natraga mucormycosis ki layong sing chenba Nouna Pokpa Angangamada surgery maipakna Pangthokhre. Hospital adugi ENT department ke Makok Achilles Pratap Singna paumi singda phongdorokpada pokpa numit taraga marini subada ngairiba yethangba khazaida muna khamgatpa amasung nai amadi ising handuna pomba ngang nupi ama hauki bathangja numiki numidangda hospital asida admit tawkhe. Dr. Singna operation maipakna pangthoktuna fungus ki infection adu lokthokhe. Angang adu SNMC da admit tawkhiba matamda kidney amasung heart ki problem leibaga loinana masalumbagi changsu watkhe. Tawigumbasung maha COVID ki layong singdi chenkhide pokpa numit kharani dangai diba angang adu haujik khudong thiningai oidre amasung pediatric department neonatal ICU da hongjinduna observation da thamli haina Dr. Pratap na makha takhe. Anabasing layang bidaba amasung layangmal hena lawbugi wathok government ki order in the hospital singi mathakta high court na action lokhanaba khangankhrei. Haujik Manipur na COVID-19 second wave ki kham thenglaba saitheng mayok naringai cherakta lainga ki yauna private hospital singna road accident da sokpa yauna patient singbu laying biu yadaba amadi private hospital singna COVID-19 patient singdagi layangmal yamna hena lawre haibagi mayokta High Court of Manipur da file tarokhiba petition amagi judgment amasung order pikibaga loinana government ki order in the hospital singi mathakta cherak pinaba kanba action sing lawkhanaba khangankhrei. Haujik mayok nariba pandemic asiga hagthengnana mari lainariba High Court of Manipur gi order adu ngasi court asigi Chief Justice Sanjay Kumar amasung Justice Khwairakpam Nobin gi division bench na pikibane. Court asida government ki makhada leiba sing yauna private hospital singna road traffic accident ta soklaba miyoi sing yauna atai lainana naba miyoi sing fauba admit togduna laying biu haiba yadre haibaga loinana COVID-19 na nahalaba patient singdagina private hospital singna laying mal yamna ka hena lawre haibagi matangda wakalakiba miyoi adugi maming Khwairakpam Tomba Kawe. Ningthaukhong Ward number 3 dagine masamaksu advocate ama oiriba petitioner asina maki wakat adu public interest litigation PIL oina file tawrkhibane. Petitioner gi maikaidagi May 13 2021 da file tawrkhiba PIL adu court na PIL number 29 of 2021 oina laukhalaga Chief Justice na lusingba division bench asina thengkhang kayarakta list tawduna khanarakibane. Petitioner na file tawrkbaga panthadana mathangi numit May 19 dagi hauraduna tha adugi kunga taretasu mahaki PIL asi lakhotuna khanakhe. Loinana petitioner na wakalakpagi matungina mari lainariba PIL asigi respondent sing oiriba Manipur lenga ki Chief Secretary amasung Health and Family Welfare Loisangi Secretary Commissioner da matam gi oiba instruction sing piduna anaba miyoi sing maruoina
कोविड पेशेंट सिंगिदमक गवर्नमेंट की माइकैदगी लखोटपम थोकपा थबक थौरमसिंग लखोटहंदुना लाखिबने अदुगा ngasisu मैटर असिमक चीफ जस्टिस न लुसिंगलिबा डिवीजन बेंच असिन लखोटखी कोर्ट न मैटर असि लखोलकपदा पिटिशनर के एच टोमबगे माइकैदगी सीनियर काउंसिल बीपी साहू न लेपखी अदुगा रेस्पोंडेंट सिंग ओरिबा मणिपुर लेंगा की मकोक थोंगबा ऑफिशियल अनिगी माइकैदना एडिशनल एडवोकेट जनरल लेनिन हिजम न लेपखी ngasiगी ओइना कोर्ट न मैटर असि लखोल अदुना पीखिबो ऑर्डर दा फोंगदोखिबसिंगी मनुंगदा पब्लिक इंटरेस्ट ओइना फाइल तौरखिबा रिट पिटिशन असिना कोर्ट फोंगदोरलिबा वाफमसिंग अनिने अहानबा पिटिशनर गे ग्रीवांसेस ना गवर्नमेंट अमसुंग प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना कोविड-19 पेशेंट सिंग खक्तदा प्रायोरिटी पीगदोरिबनी हाइदुना एक्सीडेंट सिंग बसोकपा अमसुंग अतोपा साथीरबा लैना सिंगना नाहनबदगे इमरजेंसी मेडिकल केयर मथौ ताबा मियोय सिंगबु लायेंगबियु हाइबा याद्रे हाइबसिनी पिटिशनर गे अनिसुबा ग्रीवांसेस ना कोविड-19 पेशेंट सिंगदगे प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना अवांगबा लायेंगमल गे फी सिंग लौरे हाइबसिनी वाफम असि फोंगदोकलदुना डिवीजन बेंच की ऑर्डर अदुना मखाताना फोंगदोखिबदा पिटिशनर ना फोंगदोरलिबा ग्रीवांसेस सिंग अदुगी मतंगदा अकक्नबा डायरेक्शन सिंग पीदुना नोटिस सिंग इशू तौख्रे मदुगी मतुंगिना स्टेट अथॉरिटी की माइकेदगी थासिगी अमदा कंप्लायंस एफिडेविट फाइल तौरख्रे लोइना एफिडेविट अदुदा फोंगदोरकपगी मतुंगिना स्टेट गवर्नमेंट ना एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की सेक्शन 2 मणिपुर एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 2010 की सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज 3 अमसुंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 24 की प्रोविजन सिंग न पीबा पावर सिंग सिजनरदुना मे 23 दा ऑर्डर अमा थोखरे हाइरिबा ऑर्डर अदुना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग न कोविड-19 पेशेंट लायेंग बदलौगदबा लायेंगमलगी मैक्सिमम रेट फिक्स तौखरे हाइरि मखाताना स्टेट गवर्नमेंट ना मसिगे एम्प्लॉई सिंग अमदि मखोइगी मियोय सिंग लायेंगबदा एम्पेनल तौरबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग ना सिगुम्बा मखलगी पेशेंट सिंगिदमक सथबा इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटलाइजेशन याउना रूम रेट की चार्जिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सिंगी हॉस्पिटल सिंग लौरिबा चार्जिंग अदुदगी हेंगतना लौदनबसु खंगनख्रबनी हाइरि मसिगी ममांगदसु टाइम बाउंड अमसुंग इमरजेंसी ओइबा केस सिंगी पेशेंट सिंग लायेंगबा लाकपदा मखोइबु पंथदना लायेंगबगी थबक चथनबा ऑगस्ट 2020 दसु स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदगी ऑर्डर अमा थोख्रबने मरम असिना हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी सिंगना अनाबसिंग लायेंगनबगीदमक मखोइगी थौदांग लैबा स्टाफ सिंग डिजिग्नेट तौबगा लोइनना अना लायेंगी थबक तौदबगी थौदोक थोगनदनबा खंगनख्रबनी हाइरि कोर्ट की माइकेदगिसु कोविड-19 पेंडेमिक न मरम ओइरदुना हेल्थ केयर फैसिलिटी अयाम्बना पेशेंट सिंगबु लायेंगबिदबा अमसुंग मरी लैनरिबा मिनिस्ट्री सिंगना प्राइवेट अमसुंग पब्लिक सेक्टर द लैरिबा हॉस्पिटल सिंगदा मखोइगी पांगथोकपम थोकपा मथौसिंग पांगथोकनबगी इंस्ट्रक्शन सिंग पीदुना लैरिबनी हाइबसु खंगले हाइबगा लोइनना करिगुम्बा हाइरिबा ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सिंग असि इंदबा सिंगबु यामना हक्सिनना लौबगा लोइनना मखोइगी मथक्ता डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 खक्ता नतना मणिपुर नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1992 की मखादा एक्शन लखोटकदबनी हाइरि हाइरिबा वाफम सिंग असि फोंगदोकलदुना कोर्ट की माइकेदगी पीआईएल असिगी ग्रीवांसेस सिंग अदुगी मपुंग फाबा थबक सिंग लौखटले हाइखि अदुम ओइनमक पिटिशनर की माइकेदा लेपकिबा सीनियर काउंसिल बीपी साहूना थोखरिबा ऑर्डर सिंग अदु सोइदना थबक तो ओंथोंगनबा गवर्नमेंट ना थबक लौखटहनबिनबा सबमिशन तौखि मरम असिदगी कोर्ट न थोखरिबा ऑर्डर सिंग असिबु इंदबा लायेंगसंग सिंगी मथक्ता स्टेट गवर्नमेंट ना लैरिबा प्रोसीजर सिंगी मतुंगिना वायोलेट तौबा मियोय सिंग अदुगी मरक्ता खेनबा थमदना चेराक पीबा याबा एक्शन सिंग लौखनबा डायरेक्शन पीखि।